Kule tutorial sobe senza le character le and then bese si-add i-animation le esiyibona ekuyona edansa. Ngizoshare nje indlela elula yokwenza ama-character nama ngena umpetha kule field, but I hope lesi step esosikhava la sokwazi ukuthi sikusize ukuthi ukwazi ukuqala ukwenza wakho ama-characters. So mawusanda kuvula ublender wakho uzopress u-A, select yonke into X, kuvele lento le uclick u-delete. Bese u-shift A, mesh, u-add i-cube. Press 1 uya kwi-front view, uthi view, viewpoint, and then ama-views washintsha la front or top or end whatever. So uklikha front, uze kuma-modifiers si-add i-subdivision surface kanje, and then la kule number unyuse wenze kube u-2, and then busiyanyusa leli bhola leli ulise phezulu, noma unyusa kancane weqa iy'khala eziwu-1, 2, 3, 4 silibeke la. Mase silana sesopressa u-3 ukuya kwi-side ku-right view, then sesoya ku-edit mode wenze sure ukuthi upressa u-vertex select mode, then busuvula i-X-ray yakho ngala. Select laba uthi udonse ukushonisa phansi kancane, select lo mhlawumbe ukuthi umbuyisa umuse phezulu, but nje lo ukuthi aye phambili kancane, yabo ayidonseka kakhulu. Yeah, and then bese ukuthi ngala phezulu uselect labo bawu-2, upress u-S ka-scale, upress u-X, and then busiyehlisa just kancane ngala SX, uthi unyusa just kancane libe likhulu ngala ikhanda lakhe libe lincane ngala, and then busubuyela ku-objects mode, click la le arrow engala kuma-modifiers, upress u-apply, then sekuzo-apply-eka ke le subdivision ade khona. Bese si-edda size la si-select u-edit mode, select wonke lama vertices angala X vertices, and then asezodeletheka bese uzo-edda i-mirror. Mangaboni uklikhe la add modifier, uklikhe ku-search bese uyabhala u-MIRR, and then kuzovela u-mirror, uklikhe kuwona usukhona la. Okunye kumele ukwenze ukuthi mawuselecta la uhlehlisa lezi zinto lezi, imesh yethu iyahlukana, so asifuna ukwenzeka lokho. Control Z kumele uklikhe la u-clipping, so mase ngidonsa ngekusenzeka lutho, and then ke sengizoshape-a ke ikhanda lami kuqala ukuthi libe ile ndlela engifuna libe yilona. La phezulu ngizoklikha lo u-proportional editing, lona usiza ekutheni mengiselecta lo ngimcima ngidonse lama lokhunga lama vertices, yabo kudonseka wona kuphela cause wona kuphela ngiwaselectile, but if lo on yabo ku-affecteka nabanye aba within le circle le nansi le, yabo. So ngiyakwazi ukuyinciphisa nokuyikhulisa yona ngokuthi ngisabambile kanje bese ngirola bese ngiphusha isondo le mouse mali yaphansi mali yaphezulu, so udecide ngalo ukuthi ufuna uku-affect into enganani. So okwamanje aselecte laba abala ezansi, simclick on, then bese sithi will scale up kancane, siselecte laba abawu-3 abala, si-scale it down kancane nje kancane, bese sipressa u-3 ukuya kwi-side noma siye ku-right view. Nanka ama-views la, uclick u-right, and then bese kuthi la busuhlehlisa la kancane nje, just kancane, nala hlehlisa kancane. Yeah, mhlambe nalana sithi ukuphusha kusondela kancane kanje. Okay, so seso-edda ke enye i-subdivision. I think nge-happy ngekhanda lakhe indlela eliyilona kanje. Mhlawumbe ngifuna umnciphisa la kancane nje kancane, kulandele la size esayidini futhi ke phambili la, and then lana ke bese ngithi ukuhlehlisa kancane.
Yeah, but nje uzama ukwenza ukuthi kube ishape kanje cause asenzeni umuntu wangempela. La ezansi ila engifuna ukwenza khona umlomo wakhe, so ngizoselecta lo, ngiselecte ngithi bese ngipressa u-I, ngithi ukunciphisa kancane, ngiselecte lo X, delete faces. Ngizothatha lo u-vertex select, selecta lo, ngipress shift, ngiselecte lo bese ngidonsa, ngizobahlanganisa lapha nendawo, or ngicimela kuqala badonse behlangane lapha nendawo. Selecte lona, ngithi ukumdonsa kancane nje ethi, selecte lo, simdonsa kancane ethi, just ukubuyisa nje kancane, and then select laba bowu-2, sipress u-E, and then sudonse uye ngaphakathi phakathi kanje. Okay, so mkhulu kancane, singathatha labo bowu-2 sithi ukubaphakamisa just kancane. Yeah. Yeah, but nje uma ubabeke kanjena, and then silungise lo, bamba nje lapha nendawo, and then sondeza kancane but kube umlomo nje okanje. Sibuyele ku-object mode, sithi right click, sithi shade smooth. Bobe nabo. And then okwesibili-ke sesothi shift A, si-add i-plane, and then kule plane le osiqale size la kwi-cube phezulu, double click kabili ubusuthi head. Okay, bese kuthi plane la double click uthi body, then iplane lena uzoya ku-edit mode, iselectekile yonke. Mawupressa u-M owokujoyina whatever osukuyiselectile, since iplane yethu siyiselecte yonke sothi merge at center, and then wonke la ma-vertices ebe la azohlangana lapha nendawo. Bese siya kwi-front, and then seso-adda i-subdivision, bese si-adda i-skin. Uzotype nje la ubhala uthi SKI, and then uselect skin. So i-skin lana ku-blender, depending ukuthi usebenzisa muphi u-blender, omunye unamabhathini but i-skin siyakwazi uzosidraga usilethe ngaphezulu kanje. I-skin sibe ngaphezulu, i-subdivision ibe ngaphansi. Uma kuthi akudrageki ku-blender osebenzisayo, uzoqala nge-skin bese uza nge-subdivision kuze izoba ngaphansi kanje ya. And then busiyanyusa uza phezulu, siqale la, and then uzothi E to exclude, press u-Z ukuya phezulu, and then ubuyisele X-ray mode yakho. Uzoselecta le vertex elana bese uza ku-skin wakho, and then busuzopressa la umark root kuze le circle le ebomvu ibe la ezansi, and then busuthi Z ukusa phezulu again. Okay, so la ezansi, so uzopressa u-Control A just to scale it up kancane, yabo, uthi ukumnika umzimba, and then lana uzothi Control A umscale down kancane, bese kuthi lapha nendawo uzoselecta lo, selecte lo, uthi right click, uthi subdivide, and then lona uzothi Control A naye uthi umscale up kancane nje. Uzolokhu umshape Control A, umscale up and down. Okwamanje ngizomshiya kanje, kumele ubuye ucheck ne-side. So kwi-side ngobe kanjena nje uyalingana, so kumele ngathi ngifuna ngathi uba nesisu but ube mncane ngala. Ngizoselecta bobabili bese ngiyabaphusha kancane kanje. Okay, and then bese kuthi lana Control A kancane just unciphisa kancane, and then bese upressa u-E uthi ukushonisa phansi just kancane. Lezi izandla zethu esobe sizenza siyikhipha ziyangala emaceleni, so i-height sengathi singayinyusa just kancane, yeah, kube olayini abawu-2 before ikhanda, sishiye olayini abawu-2 for ilokhunga, for inyawo.
and then uzothi EX. Izandla zakho kumele zimaceleni. Ngifuna lesandla sibuye sibe ngalana futhi, so ngizo-add ne-mirror. Nansi imi-right esikhona but ayikho right. Menginyusa iza phezulu, ngiyoyibeka ngaphezu kweskin. Yeah. Kumele ibe kanje ya. Ngiselekthile labo bobabili, ngumshiyelo ya. Ngithi ukubehlisa kancane. Okay, udonse lo ya ethi kanje. Lona ngithi Control A. Control A, ngithi umnciphisa kancane. Yes. Yeah, umgade lo indlela omlokhunga ngayo. Ubuye hluphe. Subdivision yethu asishintsheni siyenze u2 just okwamanje. Sibona hamba kanjani. Sithi 3. So lo sizomselector lo wentamo. Sithi umhlehlisa kancane nje. Yeah, somewhere lapha ya. Lana izandla zethu kodwa nayo useyipheya kakhulu manje. Ilokhu ngekhanda lento le. Mhlambe select laba siba subdivide. Sithi Control A. Control A. Sithi ukumenze bemkhulu nje mawala. Control A, mhlambe sinciphise la. Control A. Then select lo Control A. Ethi ukuba mkhulu. Then bese siyamdivide lo. Select labo babili, subdivide. Sehlise lo kancane. Control A. Sithi ukumnciphisa. Hlehlisa kancane izandla. Just nje ukuthi ebe nomzimba. You play around ngakho. Control A. Intamo sencane kakhulu. Ngithi ukunyusa kancane. And nemesh yakhe ibe clean nje, yabo. Ingabi kanje ya. Just ukuthi ibe clean kahle. Sibuye sichecke ngalana nangala ukuthi kube right. Okay. Engayithandi ilawa indlela okuyiyona ngala phansi. So mengidonsa la lo kancane nje ngithi. Just ukuthi kulunge lapha ya. Yeah. And then izandla zakhe uthi ngibome ezithi zizogcina la. So sengathi ngaqhubeka kancane nje. Yazi right lapha. Bese ngipressa u7 noma ngiye ku top view. Okay, so la uzothi EX ukuse ku X and then busuthi E1 EX ngifuna lo iqonde and then E. So i-character yami ngifuna ibe nemine u3 instead of kube ibe nemine u5. So lona uzozala ku skin uthi mark loose and then busuba selector bonke uthi Control A. Just uthi ubanciphisa nje kancane. Uthi 7 ube electro view bese uya exclude 1 2 3. Yabo mengithi Control A angifuni ukumnciphisa wonke kanjeyana. Ngifuna ehlale kanjeyana but enciphe la. Yabo so ngizothi Control A ngipress Y ngumnciphisa kancane kanje. Kodwa sengathi ngaba nani isithupha ke because sekukubi kakhulu. Ngizothi E bese ngithi E futhi. Isithupha sakhe ngizothi Control A. Just isiba sikhudlwana. Yeah. Control A. Kodwa ke bese sibuka ikhanda lakhe ke nemino esenzile ukuthi sekuncane kakhulu. So top view. Select konke. Sithi scale kancane. Ngihlehlise. Then daba soba selector bonke. Control A. Control A. Sithi ukubenza bebe bakhulu. And then busuya positiona kahle ke into zakho ke.
iminwe yakho, isithupha sakhe. Yeah, zisancane zona but not kakhulu, so ungaqhubeka nje just urefine, uhlehlise iminwe. And then bese scale up, Control A. Ithi kuba nkulu. Control A. Okay, lokho manje ngizomdelete ngoba le ndlela ayingisebenzeli. So funa la ihlangana khona iminwe yakho ibe right, ingabi kanjeya. Ibe clean kahle kanjeya. And ugade ukuthi ingahlephuki kanjeya. So le ndlela esiyisebenzisayo ithanda ukuba nesicefe kancane. So uma kuthi akuvumi omunye ofakayo lo eceleni lokhu unqamuka uhlukana nelokhu ungayonke uvela ukudelete yabo. So for example uma ngi-add isithupha ngala, Control A, yabo kwenzeka lezi zinto leziya la ukuthi ukuhlukana kanje. So uma kuthi igcine ngavuma ukuthi kuhlangane ukuselect upress X uthi delete vertices yabo. But manje ngoba savumile kade singavumi nakimi ngizosi-add ngamabomu kanje ya. And then ke manje seso-adda unyawo ngala, selecta lo. If uthi E ngeke ukwazi ukumusa eceleni ngenxa ukuthi imirror yakho ino-clipping, so Control Z, then uzosusa u-clipping kancane bese upressa u-E bese ubuyisela u-clipping uthi zoom out. Unyawo lethu kumele luze laphana, E uzolibeka la. Then sothi Control A, nciphisa kancane, sithi 3 side view, and then bese sithi E, Y ukwenza umlenze wethu lapha. So okwamanje kumele silungiselana ke, Control A, nciphise. Yeah, inyawo siyibuyisele eceleni just kancane ukuthi eme kanje. Control A, just uyinciphisa la inyawo. Yeah, umzimba wethu mubi wona but not ngaleyo ndlela, so inyawo ngifuna zihlehle zithi back kancane. So yeah, la phansi onyaweni lona siyamselecta, simuse up kancane ukuze isithende sethu silokhunge sihlale kahle siqonde sithi. So selecta lo, sithi E, sithi umdonsa kancane ebeka so. Then sesoba nesithende ke ngala, sithi 1, lona simbuyisele la phezulu. Selecta lo lokhungo oyisegli lo red lo. Si selecte le vertex le bese si-clicka umark root. Yeah, i-root yethu ibe la. Singinoba kancane. Just nje umshape ngendlela ofuna ngayo. But I think I'm not right. I think alright. I-proportion ngathi mude kakhulu ngenhla compared to inyawo, so ngizoselecta labo bawu-2 ngithi ukunyusa kancane nje. Ngibuye on the side ngiselecte laba bawu-2, lona nalo, right click, subdivide, and then bese ngiphusha inyawo kancane ukuthi zithi lana ngihlehlisa kancane, just imlenze yethu nje ukuthi ingaqondi straight. Mhlambe lana phezulu ngizothi Control A ngithi ukukhulisa kancane, and then la phansi ngithi Control A ngithi unciphisa kancane ethi kuba nemcondo yabo. Yeah, and then unyawo lethu la phansi ngifuna livuleke lithi kanje limaceleni yabo. So ngizothi Control A, I'm not sure if it's Y, no akuwona Y, so try X. Oh, X uyasebenza right.
just nje ukuthi zivuleke kancane zibonakala ukuthi izinyawo mhlawumbe usungayidonsa-ke zithi kumasayidi kancane nje. Busenyusa uthi 3 ubuke ukuthi ziyabhalansa kahle yini. Just nje uzama ukuthi kube flat la phansi. Yeah, kanje. 1. Yeah, imesh ethi right. Mhlambe la entanyeni Control A sesinciphisa kancane nala Control A nciphisa kancane. Kazi lesiyenzayo. So okwamanje ngizo-applya imirror kose ngiqedile. Oh, asithi kanje qala edit. Size la kwi-collection uzothi right click la, right click uthi new collection. Double click la bese ubhala uthi back up. Back up. And then uzothatha lo mzimba lo uthi shift D. Yabo? And then busu uthatha lo body 001 uzodraga nje udombo uzodraga nje udonse uzofaka la ku backup 1. Bese uklikha leliso uklikhe nalelo khonga le. Nalento engathi camera mayingekho uzoza la kuma filters uyiklikhe la ukuyi-activator kwenza ukuthi noma usurenda ingarendi le layer le. So i-backup lessenzela ukuthi if sifuna ukushintsha lo mzimba lo sikwazi ukubuya sithi edit mode simove lezi zinto around ngoba la sisazoyi-applya lezi zinto zonke sonke sakwazi ukulokhunga ukwenza lawo ma-settings lawo. So nekhanda lakhe sothi shift D as much as singeke senze lutho kakhulu kulona silifake lana nalo bese sivala lona sizobuya kulo mzimba mirror is apply skin click la sis apply. So iskin sis applyile lo asingam apply yet. So lo if umcima la umuntu wethu like ulibhokisi but i subdivision esisiza ukuthi ebe smooth ngalendlela le. So into yokugcina ke sesoyenza sesizo applya lo. Ingalo zami angiyithandi kahle ngoba like zisuke zibencane kanje but okwamanje soyeka la yabo. Soshaya ngathi asiboni. Manje ngeke sakwazi ukulokhunga ukubuyela emuva siyitweak senze konke lokho ngenxa yokuthi leya skin leya asenayo loya line loya ebesithuka ngawo but mhlawumbe into esingayenza singaselecta la professional editing siye ku1 and then bese kuthi lana sithi scale Z sithi ukunyusa just nje kancane ukuthi ingalo sibe noqinsi. Kubuyele phezulu sithi scale Y. Ngifuna nje ukukhulisa like lapha kancane and then ke la sesizothi apply subdivision. So mase si-applyile sesine character kanje bese sithi right click shade smooth bese sicima u-X-ray. So sesine character kanje. Okwamanje so selecta leli khanda leli size la kuma material sithi add new material ngizomnika ucolor green. Yeah, ngathi dark kancane bese ngizopressa la phezulu. Yeah, and then nalana ngithi kanje. Double click ukukhala lo. Ngizovela ngibhale ngithi skin. Sona skin sakhe lesi so sisazomenzela nento eyiskipa and then nalana sifaka amanye ama colors. And then lana phakathi emlonyeni ngizothi tab lona ke asika apply lento le i-subdivision le kumele ngase apply. So ngizoza kuma modifiers ngi-apply imirror ngithi apply subdivision. Ayi mesenziwe u2 izosinda kakhulu mhlawumbe icomputer yakho yabo sinama computer angafani. And then ngizothi shift S cursor to selected. Shift S cursor to selected. Ngithi shift A ngi-add a cube. Ngithi tab ngi-edit mode ngi-scale it down. Tab ngibuye objects mode ngise phambili. So into engifuna ukuyenza
Ngizoya ku-edit mode again, ngiscale down. Ngifuna ukwenza amazinyo la, yabo. So le cube yami ngizoyifaka, ngizothi Control R. Ngiselect laba bangala. X vertices, si-add mirror. Sithathe laba, sokuba stretcha kancane. Si-add ne-subdivision, ngayikhohlwa. Sithi 7. Sithi Control R. Sithathe lo. Sivule lo, sivule X-ray mode. Siselecte wonke la and then bese siyamdonsa kancane kanje. Si-rotate R. Just to shape nje as if amazinyo. Cimelo kancane. Yeah, and then Control R futhi again. And then uselect laba. Uphinde umbuyise futhi kancane kaso. Yeah. And then sithatha laba bangaphansi. Sithi face select mode. Siselect laba. Just ukumnciphisa kancane sithi kanje. And then zomehlisa bese uyamqondanisa nomlomo. And then uthi Shift D, Z. Wehlise futhi and then la kumele bebe ngaphansi kule collection le. And then uzothi la, uzothi top teeth. Sithi la bottom teeth. Yeah, amazinyo ngaphansi nawa ngaphezulu. Kukwena ukuthi uyawahlehlisa noma uyawasondeza kancane but mina I think right la. Mhlambe subdivision yethu singayenza ibe u2 nala i-subdivision siyenza ibe u2. Lona sithi ukumuthi kancane nje. And then bese kuthi la eceleni sizopressa u-shift bese sipressa u-right click. Now lo right click ubuke la. And then bese sithi Shift A, si-add i-UV sphere. Si-click la ezansi kule arrow le la ezansi. And then la u-segment uzoshintsha ube u16. Bese kuthi la ku-X rotation uzofaka u90. And then ke bese uthi bese uya ku-edit mode. Bese uthi S, scale it down. Uzobona nje ukuthi iso lakho kufanele libe kanani. Uma ufuna ukulimove leceleni kumele ubuyele ku-object mode kuqala. And then uthi ulimove leceleni. Yeah, and then lona sombuyisela la u-collection sombiza ngo I dot L. Futhi isola ka right. And then nalo solinika owalukhala. So ubize ngo I. And then bese add ukhala wesibili la. So ubize ngo black. Yeah, and then bese siya ku-edit mode. Siphume ku-X-ray. Siselecte lo. Bese selecta laba. U-black wethu sithi assign. Bese ke siyawushintsha lo color ube mnyama kaso. Mhlawumbe singathi shade smooth. Bese kuthi lona ke sesothatha yena again. Sothi Shift D. Sithi tab. Uya ku edit mode. Uzopress u-alt. Uye ku face select mode. Upress u-alt. Select lo. Bese upressa u-alt no shift. Select lo. Uqhubeke kanjalo bese uzoselecta laba ke. Press u-shift, select laba X, delete faces. Nangala ngemuva uzoselecta laba ngezansi X, delete faces. Bese kuthi lo umkhiphe lo color lo. Ukhiphe nalo bese uzo-add lo green weskin. But asimboni njengamanje, so into ozoyenza uzoya ku modifiers, u-add, uzobhala u-SOL, u-add u-solidify.
u-offset uzofaka u0 kanje, and then bese kuthi-ke u-thickness uzoklikha ungadedeli bese upress u-shift and then bese usi-mouse ka left and right just nje ku-add leyo thickness ngaphandle kweso, yabo, because mawuselecta lo i-origin yakhe like ilapha center, mawupressa lo origin yakhe is the same center, so ungaselecta le rotate tool bese uyanyusa kancane kaso, yeah, nyusa kancane so, and then lena uzoyibiza ngani? Asishiye ku-IL 001 siphinde selecte i-I sithi tab press alt select lo just like kade senze ekuqaleni. Oh, sesenza ngenye indlela manje bese upress u-shift uselecta lo i-I njalo le, then size la ngemuva kwe-I lona kusevimba endleleni, so ungu-I 001, so uzoklikha kuleleya so leleya nantiya kumhide bese uselecta lo, and then usuzothi shift D ukuduplicate, uthi enter bese uthi upressa u-P uthi separate by selection, click la, yeah, bese uyaphuma ku-object mode, and then usuno I002 nanke laphaya lo I002 uzoza nakhona ku-material ususela ama-material ufake i-skin kanje bese uvula u-I001 ukuze ebonakale. I002 nakhona uzofaka ini is-search i-solidify offset 0, and then ke mawusumscale up lana wenze sure ukuthi is either uba ngaphezulu kwalona or uba ngaphansi but bengalingani, yabo, click press shift then uscale up or down, uzomscale nje just ebe ngaphansi kwakhe kancane kancane nje, and then bese ngimrotate ke naye la kanje, yeah, okay, so from lana ngizothi shift S cursor to world origin, ngizoselecta ku-3 lokhu, ngizoselecta nje ngithi kanje kokuthathu, sengizothi shift D ukuduplicate bese ngipress enter to accept bese ngithi ngishintshe la phezulu ngithi it's a 3D cursor kuze transform yami ize lapha ezansi bese ngithi right click symmetry mirror, okay, mirror X global, and then sekunamehlo ke endaweni zowu-2 ke ngapha nangapha, select ikhanda uthi tab kuleli khanda lezi ngayo object mode si-apply le subdivision le, kodwa mhlawumbe alokhunga umlomo asuvale kancane, so ya ku-edit mode face select le face lena siselecte nalo just kancane nje, sibuye la sithi median point, yeah, then sehlisela kancane imirror senayo, yeah, okay, so selecta boba u2 laba sehlise just kancane, siselecte lo sehlise just kancane, sibuye ku face select laba bobabili sinyuse just kancane, yeah, ukuthi uvuleke yona not kakhulu, mhlawumbe amazinyo sesingawalokhunga sesingawanyusa kancane si-apply mirror khona, nala si-apply mirror, mhlawumbe siwehlise ehlangane la ezansi just kancane kube ngathi usmilile instead, then so select omabili shift select la uthi ukwadonsise phambili just nje ugada ukuthi avela kanjani, but kube ngathi i-character yethu ismilile. So now sesomenzela iskipper, so select umzimba sithi tab, okay, so into ofuna ukuyenza ke ukuthi iskipper sethu ngifuna sigcine la, yabo leyo nto leyo. Manje inkinga kumele sisebenzise labo line laba abaqondile la, kungabi laba abangaqondile abahamba kanje, kodwa mhlawumbe nabo singaba selector because yabo mesipress alt su selector
uhamba uzojika ngala. Kanti uma upress u-alt la, press u-shift alt, shift alt, shift alt, select-ke phezulu kanje. So usuke wadonsa kakhulu la kuya phezulu, but ke so edda i-X-ray mode sithi 1, then uzokala-ke ke ukuthi uselecthe amalokhu ngamangaki kusuka ngala kuze la. So kusuka kulesi sididi sasila 1 2 3 4 5 6, ngizokwenza 6, ngipress u-shift bese ngidonsa la, ngizoselect lama faces, vele la sikuface select mode, ngisuka la 1 2 3 4 5 6, from S6 ngiselecthe ngithi kanje. The reason why ngiselect ngigcine la is because ngisafuna ukukala kahle intamo yami ukuthi okay, ya ngizogcina kulo line lo. Ngipress alt, ya ngizoselecta la, ngipress u1, ngipress u-shift, ngiselecte konke la, then ngenze sure ukuthi akukho okusalayo njengalapha. So kuzobe iskipper sami ke lesi-ke. Then sengizothi shift D ukuduplicate, ngithi enter, bese ngipress u-P, bese ngithi selection, bese ngiza ku-object, and then sengizoselecta kabili until ngize ngibone labo la indaba ya ubhodi lona. Ngizomshintsha ngimbize ngo-t-shirts, ngimbize ngo-t-shirts. Yeah, u-t-shirt wami ngizomnika, ngizoklikha la ku-skin, ngumnike u-I kube umbala omhlophe njengamanje, and then ngifuna ukusilula kancane iskipper sami size sofika la instead, yabo. So into engizoyenza ngizomselecta, ngiklikhe la, yabo la, ngizoklikha la, ngiklikhe eceleni kwakhona ngithi face project, ngiklikhe u-face project. Lokho kwenzelani na? Kwenzela ukuthi ngizoselecta u-vertex, ngicishe u-X-ray. So lona ngizomcisha kancane. So mengumcishile lo nalona ngizomcisha, mengumcishile lo yana, mengidonsa lo ngimusa phakathi, yabo, uyangena uyaphuma. So angifuni ukuthi enze njalo cause iskipper kumele sibe ngaphandle. So mengum-onsile lona ngathi face project. So mangumdonsa uhlala ngaphezulu kwalelo khunga kweskin salo, as much as kuba ngathi ungena ngaphansi kwezinye indawo, but uhlala la phezulu, akakwazi ukungena like phakathi. Yabo, mengumdonsa kanje still uqhubeka ihlale la ngaphezulu. So kusiza lokho ke. So into soyenza ke, sizoselecta labo 3 laba abasemaceleni nje, just ubadonse ukuthi beqondane kahle kuline oyodwa. Select lo, press u-control, uselect lo, nangalapha uqondise, just nje ukuthi bebe kulayini kahle. Qondise uthi wenze sure ukuthi awuselect laba bangala ngephutha, because waba selector uzobabona sebengala. Yabo, njengalana nje sengiselecte ngephutha, and then nangu usengenile lo waqhamukela ngala. So kumele ngenze sure ukuthi ngiselecta la kanje. Yeah, kanje. Okay. So as much as enamathele nqenqenqe but akuhluphi, then sengizoselecta lo, ngipress control, ngiselecte lo, ngipress u-E, ngehlisa kancane, wehlise nje kuqonde kezansi, ngiphinde ngithi E, ngehlisa kancane. Yeah, ngifuna begcine la, and then ngizoselecta lo, ngiselecte lo, ngithi E, bese ngipress u-S just to scale down kancane, phinde ngibathi, ngiphinde ngithi E, ngiphinde ngithi S. The reason why ngithi scale is because ngilandela nalo line lo, and then lona sengizomlokhu ngayedwa E 1 2, ngiselecte lona nalo, ngipress u-F, selecte lona nalo, ngipress u-F, F. Yeah, ngenze sure ukuthi bakulayini owodwa kahle ke laba.
ngcono kube ngi-add i-mirror modifier ngase kuyenzeka nangala manje sengisuke ngabhayisa. Okay, sesokwenza laba ke selecta lona nalo asenze mirror. Selecta laba, press u1 uye kwi-front, so ophana nendawo lo, so selecta bonke laba bangala kanje. Noma singavula u-X-ray, selecte yonke into engala X, delete vertices, because manje solokho senza nento eyodwa. And then si-add i-mirror ngala selecte u-clipping, and then so selecta lona nalo nalo nalo, sithi E, sehlise kancane, phinde sithi E, and then bese ke ulungisa laba kancane nje bashape kahle. 1 2 3 4 bese uthi F 1 2 3 4 F. Yeah, lapho select laba sithi kubanyusa ukuthi zilingane ikhala nje kanje ya. Yeah, nazo ke, and then imirror yethu sesobe sesiyayi apply. Yeah, and then bese si-add i-solidify yethu la offset 0, then thickness click press shift bese senyusa kancane nje kancane. Yeah, yabo imirror yethu lana ukuthi yenze njani, ihlukene bingahlangene, so mhlawumbe akwenzeka ngakuwena kodwa ke uzoza la ku solidify uklikhe la lento engathi TV, then bese uthi laba select boba 2 uthi M match center. Laba bahlukene khona nje selecta bobabili M center wenze sure ukuthi bahlangene yonke indawo M center. Yeah, kanje. Sicishe lo sibuyise lo, klikhe la futhi kumbuyisa. Yeah, nalana sinenkinga efanayo, sithi tab la ungene phakathi kancane, so selecta lo bese uthi kumhlehlisa kancane, just nje kancane, nala bahlehlisa kancane, just nje ukuthi besuke emzimbeni kancane, nalaba basemuva. Yeah, select laba M center, laba nje bangahlangene. Yeah, kusafani, just nje uthola into kanjalo. Okay, lesikipha sakhe lesi angifuni kube I, so ngizoyikhipha I, ngizothi new, ngibhale ukuthi skipper, ngimnike iskipper esi-blue, senze sibe dark kancane, ngamnika noma iskipper esinjani. Bese kuthi lana ngifuna ukwenza ngathi khona into ayigqokile la ngaphansi, but ngeke ngenze into efanayo neskipper lesi. Yabo le nto leyo. So into engizoyenza ngizoza ku edit mode, ngiye ku face select, ngipress u1, then ngizopressa kusukela la phezulu. So into engiyiselectayo ile isingezansi sakhe yabo. Ngizothi add, ngithi new, ngi-add, ngithi assign, izoba mhlophe la, kuzoba mhlophe. Ngizo-add nje white ngathi ugqoke ibrowl mhlophe. Bese ukuthi la enyaweni ngizothi tab futhi, ngizoselecta just la phezulu, ngizopress u1, bese ngiselecta nangala, ngipress u-alt no shift, selecta nangala, alt shift, ngiselecte kolayini just nje ukuthi ngiselecte lapha ya, ngidonse ngithi ngi-add another material, ngithi assign new, lona ngizombiza ngokuthi uboots. Okay, these are boots.
ngibuyele ku-objects mode, ngizomnika ama-boots nakhona maybe a-bluish, angazi. Yeah, ngim-edela noma ama-boots akanjani. Lo white lona sengathi ngamshintsha ebe u-brown-ish. Yabo, so uzilethela nge-grade, whichever color ufuna umfaka yena nalo usa-right say. So and then ekhanda lana ngizomfaka isigqoko around. So ngizoselect ikhanda lakhe ngithi tab, ngi-applye i-subdivision, apply, bese ngithi tab, and then ngizothi edge select mode, ngizoselecta le edge le, alt iselecte yonke, ngithi shift S, cursor to selected, bese kubuyela ku-objects mode, ngi-shift A, ngi-add i-circle 32 ngumshintshe ebe u-16 la, uma ungaboni uklikhe la, then shintshe kube u-16, then i-radius uyinciphise kancane. Yeah, and then busu uya positiona ke. Scale down kancane. Okay, ngala kukhulu but asithi tab, sithi E, bese sithi S. Kanje, then bese press alt, so selecta la ngaphansi kuphela, sithi scale X. Ngenzela nje ukuthi kulingane nekhanda, but bese ngipressa ngithi S ukuthi kube outside ikhanda kungashiyani kakhulu nalo. Just kancane nalapha kunekhala, mawuthi ikhona nakwena usuzothi S Y, uthi unciphisa kancane nje. Positione kahle. And then bese uthi lo somthatha sithi S, scale up up up, sithi Y 1, simnyuse phezulu kancane, sithi control R, bese simehlisa kancane sithi kanje, sithi control R again, sifake omunye ulayini ozoya lapha ngasekugcineni. And then bese press alt, select lo, sithi 1, sithi E, Z, sinyuse bese sithi scale down, nosikakhulu ikhanda lakhe lingalukhungi lapha 3, selisele ngalapha sisazolukhunga kahle. Siphinde sithi E, Z, sithi scale, then bese uthi la phezulu press control no F, select u-grill field ukuvala le yambobo leya. Okay, so thi tab, sisuhlehlisa kancane. Uma kusikwenza kanje uzothi tab, press lo line lo, uthi scale Y, uthi unyusa kancane. Nala kuqonda kakhulu ngizothi control R, ngithi kanye bese ngithi S ukuscale, bese ngithi control no B, then ke bese nginyusa isound le mouse just uqeda yabo ama loops ambalwa lapha ya. Yeah, then naye ke sengizomuthi right click shade smooth. Mhlawumbe singamfaka naye i-subdivision kancane nje. Yeah, sithi tab, use uround kakhulu la, so sengizothi control R, ngifake iloop eyodwa ezoza lapha phezulu kancane. Yeah, izokwenza lokhu ngalapha ya. Then lana ke isigqoko sakhe sengizosifaka color blue. Now lo weskipa. Yeah. Lo brown lona anginasho ukuthi ngiyawuthanda yazi. Angina sure. Yeah. Okwamanje ke ngoba kanje ngizothi control S, ngizombiza ngoba let's say character 1, ngizothi character 2 mina cause khona into engisave le character 1, character 2 sithi save. Okay, and then phinde uthi control shift S, ushintshe lo 2 lona uwenze u3, cause u2 sisazobuya sizomrika sifaka amathambo nani ukuze sizokwazi ukum-animate. But okwamanje ngifuna ukutshengisa ukuthi si-add kanjani i-animation e-quick kule character le. So kwenza sure ukuthi ama-modifiers ethu u-subdivision u-applyiwe, ekhanda awukho, like ayikho i-modifier esele.
usolidify, yabo yonke indawo, apply yonke into, click yonke into. Click yonke into and just check nje ukuthi okay, mase kanjena uzopressa u-A ukuselecta yonke into bese upressa u-Control no-J. So manje sukujoyinile sekuyimesh eyodwa konke, ayisekho yonke lento ebikade igcwele la. Lokhu ukuthi sithi Control save again and then busuthi file, uthi export, uthi FBX. Click FBX. So uzobhala la character 3. Uzobona nje ukuthi ukusave up kwicomputer yakho. So character 3 mina and then sengizothi export. Okay. So mase exportekile uzoya kulokhunga ku-internet yakho ufike ubhale ukuthi Mixamo kanje. Mixamo ungene kule website yaka Adobe. Mase ungenele ku-website uzoqhamukela la. Mongazi ungene before kumele uthi sign up for free. Mase ukwangena uzothi log in. Ngizoklikha la mawuthi sign up uzofaka ama details akho nje ukuloga in, email yakho nalezo zinto. But mase uqedile ngizothi log in mina cause ngeke ngangena. Okay, so phumela lana ke. So la uMixamo sort of a library enama animations mawuklikha ku characters, so uzofica inqobe ama characters nakhona. Inhlobonhlobo zama characters i3D. Mawuthi 2 uya kwelinye page. So ukuze ufake any character la, mawuklikha la uthi kuyaroundiseka. If ukuze ufake any character uklikha kuyona i-character, use this character, and then izobe isiloda ke ibisizovela ngala nayi i3D. And then ama animations mawuklikha la ku animation kunenqwaba yama animation presets ala, yabo leyo nto leyo. Kunama pages awu48 nje, khona abantu abadansayo, khona abantu abalwayo, abafayo, inhlobonhlobo zento le. Lo phethe isibhamu, phose grenade, uyaqhubeka yabo. Kuningi nje. For example, if ngiselecta lo, so whichever animation uyiselectayo izo applyeka ku character yakho ngala. Ngithi zoom out kancane. You can click nje different animations. La yadansa. Ngikutshela, okay. So but into esifuna ukuyenza ukuthi thina sifuna ukuthi upload character. Then uzoya kwi-computer yakho bese kuthi character le obuyilokhungile thingise lokho eceleni. Character le okade uyi-exporter as i-FBX iyona uzoyidonsa uzoyifaka la kulokhunga kulesi sikhala lesi. So le indlela elula ukuthi ufake i-animation ma character akho. But into oyibonayo lana yabo sinalo green lona sinalo ya futhi le yambala ngaphansi yabo. So if jive yethu ukuthi laba bakwe backup lana kumele sithi right click sithi delete hierarchy, cause nabo baphumile manje baba ku FBX yethu. So select again, file, export, FBX, uklikhe ku character kade uyisavile uthi overwrite. And then sibuyele la sithi back bese siyiloda kabusha. Nansi ke sikhona. Sometimes izovela weird kanje ingaveli kahle, but anginankinga sothi next. And then ke bese kuthi lezinto le kumele siqondanise ne character yethu. Lesi isilevu, so sibeka la okuyisilevu khona just below ilokhunga umlomo. Le i-wrist, so beka la eduze kwezandla just nje before ilento le izithupha zethu, so beka lapho. Elbow kwindololwane silethe la. Uzame nje ukukala isandla sakho nawe ngamehlo ukuthi okay, indololwane yami ngala. Uzame futhi ukubeka phansi nendawo. So mabuka ngalana kuyakutshengisa ukuthi ubeka kuphi yabo. Uzame ukubeka phansi nendawo, amadolo nakhona
bese kuthi lo wokugcina bese uzombeka lana-ke just nje above ulayini loya lapha nendawo, and then uthi next. Nansi enye into ekugayidayo futhi nangala ukuthi wenza kanjani, and then ubusiyalinda-ke uzolinda isikhashanyana ukuthi i-rig i-character yakho-ke ifake amathambo akhona ahambisana nale app le. Okay, so i-character yethu isilodile. Ibona ukuthi kanjani. So isine animation, so sithi next. Sithi next. I-animation okumele uyi-applye i-animation ehambisana ne-character yakho yabo. So amanye ama-animation awalukhunga awangeni kahle kwi-character. Nala ahambayo sizama uku-avoid okwamanje cause i-camera yethu so yenza imile. Khona singawazama njengalena, whichever uyithandayo. But mina ngizoza la phezulu ku-search, mengiklikha lana kuzovela-ke amalukhunga ahlukahlukene la. Ngizoklikha mina u-dance. Ungaklikha u-sport, ungaklikha whatever. Then ngizobrowsa nje i-animation engiyibonayo ukuthi okay. And then ngizoselecta le u-break dance ready. Ngiklikhe kuyona. Then siya-applya-ke kwi-character yami yabo. Awe ngikutshela. And then after lana-ke sesothi download. Kumele wenze sure ukuthi u-FBX u-download with skin. Balekile lokho. Frame rate 30. Lana nana ngazi nani. And then uthi download. Lo ngizombiza ngo character 3 just before FBX. Ngala kwe-dot. Character 3 dancing. Character 3 dancing. Yeah, save. Sisave kile. Uzobuyela ku Blender uzothi file, uthi new, general. Yabo, uthi save. Okay. Makuthi uyavula uBlender wakho kunamabhokisi nani uzopress u-A, upress u-X, udelete yonke leyo nto leyo. And then uzozalana kwi-computer yakho o-downloade khona le character le. And then u-FBX file nansi character 3 dancing. Ngiyayidonsa uyiletha la ku-Blender. Ufike uyadedela khona and then bese uklikha import FBX. Okay. So into yenzayo mase import u-FBX uselecta amathambo la le kuthiwa skeleton, uzoza la phezulu kuze ku pose mode. Uklikhe la bese upress u-A uwaselecta wonke. And then uzobona lana ukuthi lana ma keyframes amathambo akho kumele agcina la ku-64. So u-64 no frame 1 no-64 bayafana. Yabo le nto leyo. So i-animation yakho la ku-end kumele-ke uyigcine seku-63. 1 frame before leli cause leli naleli bayafana leli yabo. So makuthi wena owakho ugcina ku-70, animation yakho uzoyigcina seku-69. Multiplay. So iyadlala njalo and then uzobuya objects mode, uselect amathambo la, uthi hide. Ezinye izinto eminye imibala iyalukhunga ishintshile yabo le nto leyo. So into ozoyenza, so select la sithi tab, uselecte umbala lo ufuna ushintsha. Ngizopress u-L ukuselecta just le ring. Ngiphinde ngize la kulamazinyo ngipress u-L ukuselecta wona. Ngizoklikha u-material, ngiklikhe u-I, ngithi assign ukubuyisa lo yambala lo mhlophe. And then sengizobuyela ku-object mode ke. So amehla ama-right konke ku-right. Klikha la shift A, add i-plane, scale up, tab, press edge bese uthi E-Z. Klikha la Control B, nyuse isondo le mouse, buyele ku object mode, right click, shade smooth. Uze la noma uze la ekhoneni le mouse le ibe isiphambano bese yadonsa. Bese uza ngala uthi shift A, u-add i-camera, uyihlehlise.
bese uza ngala upressa u0 bese upressa u-T khona ngala uscrolle bese uzo-selecta laba bobabili. Yeah. Okay. And then press u-N uye ku7 top view. La ku-Y ufake u0, la ku-Z ufake u0 nakhona kuze eqondane nomuntu wakho kanjeyana. And then bese uyayisondeza ukalele nje ukuthi uthi play, ya ukuthi umuntu wakhe bephana nendawo, yabo. So ngizokumele ngithi kancane nanso. And then size ngala wenze sure ukuthi ucycles akuwona u-EV. Makuthi kodwa ikhompyutha yakhe irenda kancane masurenda, then uzovela ushintshe uze ku-EV, but right now so cycles. Udenoise wenze sure ukuthi uthikhile, uklikhe u-use GPU, and then u-maximum samples ungafaka u200, ungafaka 150, ungafaka 100, yabo, depend ukuthi ikhompyutha yakho izoba fast kangakanani. Lana ku-light ku-maximum bounces ungafaka u12, ufaka u4, 4, 12, 0, 8. I think lezi zinto izinto engayifaka ngenzela ukuthi ikhompyutha yami ibe fast mase render, angisakhumbula, angisena sure. Okay. And then ke sesoya ku3 ku side view, shift A, si add i-light, si add i-area light, sinyuse phezulu just phambili kwe-character yakho nje bese upress u-R ukrotator iqonde kwe-character yakho kaso. Then bese uya phezulu uthi shift D, u-add i-light la ngemuva, uthi rotate qonda ne-character yakho, add elinye shift D, rotate njalo rotate qonde kwe-character yakho kaso, emasayidini urotate kahle ukuthi ke select sebenzise lo, just ukuthi lishaye nje la ngemuva kaso, noma ungascale up kancane nalo mehlise ukuthi shayela ngemuva ubuye ubuyele phezulu ukwenza sure ukuthi babheke kwi-character yakho kahle, yabo. Uthi 3 uselect lo phezulu, uthi shift D umehlise ezwela ngaphambili, umbuyise eceleni kancane nje, kancane ngala, yeah, lo ngaphambili. And then bese kuthi lona kubuye uyamscale up, scale up bese umusa phezulu kancane ke lobe lapho oqondene nala, yeah. And then bese uthi ngala uthi control save uqala, uzothi character 3, yeah, so replace lo bese export as FBX. Then bese uthi la uza la ku rendered, so kumnyama njengamanje, selecta lo ya uze la ezansi upower bese uyamklika uyamdonsa, donse kukhanye not kakhulu but nje ukuthi kukhanye kube visible enough. And then bese kuthi ngalona ke bese uyanyusa kancane futhi power just nje kubona ukukhanyisa kakhulu, nalo mhlawumbe ungamuthi kancane futhi not kakhulu. Sekushoda oyedwa ukuthi ekhanyise ngala, yabo. Sesothatha lo sithi 7, sithi shift D bese siyamrotator ebheke kwi-character, then yena somnciphisa kancane, just kancane nje ukuthi ekhanyise, yeah. And then lo ngala ongemuva somkhanyisa naye sithi u-add more, uyabonakala lapha phansi, ngizothi kumkhuphula phezulu ngimehlise ezansi, mhlawumbe bese ngumnika ukhala engathi ugreen, engathi ufana naye lo, yeah. Kumrotathise ebheke kuyena nje, yabo. Ushaya kamnandi lapha ngemuva, ngithi umnyusa futhi kancane, ushaya kamnandi ngemuva bese kuba yilo naye ngithi umkhuphula kancane, yeah, naye ushaya kamnandi lapha, ya.
So sengingayiboosta lona nje kancane even more. Ngithi ukumnyusa. So sengizobuya ngize la ngithi control save. Bese siza la ku output. Then sesola selector. Isikhathi esiningi mina I use i-image bese ngiyi-editha kwi-software ngaphandle ukuthi sibe image yabo. But ke asikafundi ilokhu nge-editing, anga-explore kahle nama software la free enza ilento le, enza i-editing. So vele siklikhe uvideo. Mhlambe kona kuzovela kukuningi uzo selecta u-MPEG-4. So ngizoselecta uvideo, ngize la ku encoding ezansi. Ngizoselecta u-MPEG-4. So sometimes no QuickTime usebenza ngcono, sometimes no Flash, but ake ngiselect u-QuickTime for mina. I-container u-QuickTime, u-video codec sishiye la ku H.264. Output quality sikushiye kanje lokhu kanje. La ku output uzoklikha la ngathi folder khona, uselecte ke indawo la ufuna ukukhiphela khona ivideo yakho. Ngizoklikha u-videos, ngiyiname ngokuthi dancing, ngithi accept, ngithi control S ukusave kuqala, bese ngithi render. Ngizoqala ngithi render image ngibone ukuthi isithombe sesikhathi singakanani. So isithombe sisodwa sesiqedile sithathe 11 seconds. So 11 seconds abawu 63 engizobalinda ukuze le video le iqede kulokhu ngokurender. So sengizothi ke manje ungakuvali lokhu ukulokhu ngekahle, ukuscale kahle kuqala la ikhoneni ukuthi kuvele kanje. Then ke bese uthi render animation. Usungamnciphisa lo mawuthanda. Then sesoyilinda kancane ke ukuthi iqede ke video yethu.